agus seo chuilgan is Cian Lynch. Reist, fírsceoch gasú tá sin ar Brian a déanam scris ar Conor Lane. Stan neom tílo an Babhta sa tá nain liú go maithige agus an peinte Clár-1-21. Mai césin is agus tá tíla chur ar na bírsachan sa. Caite sir, takeíocht an glíháin an sanmuite sin búirt Harste drasnáin a go déananig é Sean Rinn. Na cosantóirí ann agus fórin bha a dhéanam bhige Fitzgerald ortha fear a bhí na cosantóirí trád ar bh lechan nos go háling ar fad an son ag Rogers tócadéad McCarthy. Northern Edge Diarmaid Burns an cumán cailteach bhí Genzi á Stáilin son fachtan so agus déanta go deasa Sean Rinn is Stáilin ach tá son ní te Harris a drasnáin. Conor Lane agus an chiad chórach búirteige ar Shane O'Brien an son. David Reedy did a guest up to Trúr an Glár an son. Jack O'Neill a scaoile fé ó Lorna Park a mo eile héad the score. Ócaige Hogan a réabach an Cian an son. Cian Galvin in is agus seachúin an buchail. Tony Kelly bhór a chárách pointe leis hénig agus le meanam an a fórne. Deis an son is ag Taylor. Rís Trúr a Luimneach the dhéann sé ar aus ar fad. Bhí Kelly bucach an Cian. Isteach a Lárslí godí Jack O'Neill má réintse patent a be cadé or dún meanam ann don bhuiin. Níl inge a seaamh sir. Kelly gafa timpeall ar Stokes. Cime áta gairid chun cín godí Jack O'Neill a ríist. Jack inis agus sin painte údach ar fad an glíháin. Réim nó a tastáil béidir. An choimir godas agus ó Lorna Park mo an council ag Aidan O'Connor náfach takeach an park an Clár dírig an chiadfeinte strathe ach nó táóna strana bliana seo. Shane O'Brien amachchan tugadí Reedy a fuair an chiad scór an son sa chiad le agus tá scéal céanige sa tarna le. Ethan Hurley a cúlú sir. Stachan sa Barry Nash a bhí fé rúig ar Reedy ach tá sé tuis began spáise bhainteach Barry Nash sin ceann Buaicphointí an lei. Luimneach agus tá Ciananí ar a Lynch éalach an Cian an son Cathal Malone an lei amach ar hénig ach tá Lynch takeisteach idir bheirt an slitar na héidir na cuairlé. Agus an gob an Cian in ragra ag buachlaí an Chláir. Diet ar aus ar fad an son seachún David Reedy agus cool mar ragra. Stachgerí Jack O'Neill, Farron Dave Howell, Cathal Malone inis, gafasteach in le Limní Flanagan a díirige chuirda bhaile rud na fuil diantaige agus tá peinte fachtaige Cathal Malone. Machgadí Kelly an nasca gcónaí idir na cúlathe agus a bhfuil chun tosaigh. Nes sé fehem le róthir an róthir diantaige Cian Galvin. Se leatan isir sa Kelly leis úd le pass chun Cian ar an ngealbhánach take leis digansa agus tá faointe fachta. Gan éon bhíl ar an Glár John Conlon a bhainteach. Nes mar sin McCarthy agus Rogers ach atar a bertastig. Bhí Barry Nash ag de gneacht leis isteach a leith an Chláir inis. Fearmatha gcónaí agus tá painte eile fachtaige Barry Nash. Búirteach an Cian Reedy an spriochach tá Diarmaid Burns an son ina bháisteir ar a geantar son. Agus ní hamhaint sanach tá sé scríne fé Diarmaid Burns ón na lehénig don bar. Pasálta go des cho fad le McCarthy. Malone atá sé scóragáil gan fiachint. Tony Kelly a scríle fé gan fiachint ar na cuairlé. Ach ní sé hart fós ná in éon ghreachta bheith. Blocáil maithe Kelly ar English. Ach sciran cletar tócansa go Aidan O'Connor gan brúda léadar agus tá féinte fachtaige. Seileamh le buachtant nach mór ag Barry Nash ach níl. Stitar a teachtamachchansa Sean Rinn agus tá ceann eile fachta ag Rinn den Glár. An tá leis. Nis tá pointe fachtaige go lean hena hénig an únatsa agus tá ceann eile. Rud a chágan cúl idir na fórne. Jordy, hena fé héna cosúd, náid a fé héan ag Luimneach.